dia mah. Keranji. Semua orang boleh keranji. Weh, kalau keluar hujan. Aing numpangan dah. Kan bagi diri piu, poin. Poin aing dah. Assalamualaikum. Salam. Itu sih mana baik. Halo. Ini aing cekelan bae nyadori. Mau mah. Oh, buat kotok tuh. Tai. Pan, kemana baik tilok aja. Ulin bae. Karena bae di imah ya. Gitu. Kanjang. Mari asap kopi ah gitu. Ieu mah bae. Aku yuk ai ke jero-jero lagi asap man. Hai. Digarbit kieu. Warnaan. Man. Ayo ngomong kayak ngising man. Musik. Angka gede kan isi. Tebogai. Balik kelannya. Ayo. Ini betul. Lain tikar tadi tuh lain balik. Oh no. Mau. Oh turuti oh. Ieu budak deket tadi ngising angka ka dieu ngising kebal jasa ieu. Aduh. Ka diuk ngising ngobrol dia. Jeung saya ngobrol. Duh. Kangen bae deh. Ku turuti. Naon jeung ieu? Toleran bae. Susah aja. Ganggu aing bae kerenya. Aduh. Sah aja. Ih. Mana jelema teh usah aja. Wih. Kabatan pocong. Sia. Sia ta beungeut serem jasa pas tuyul. Sia tuh, bukan dong yang berkotok. Deh, dusun ke kolot ini dia. Assalamualaikum lah batur mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tah. Gitu. Enang ke dia. Yang isu. Ya ayo ke dia. Di review kayak kowe mah. Halo guys, saya mau nge-review susu nauan kanjut pentil peler. Ayo. Dia gua. Aduh nge-review ieu. Ang lagi susu. Peler aja. Buai. Aduh andogna digoreng ngeuna. Kenaan. Halo guys. Gunung 2. Nge-review ieu guys, nge-review kanjut. Kanjut peler. Embung dia membung. Ai peler mah ang lagi susu. Iya, atuh mah susuna pentil keneh. Teuing. Jadi, si naon sih kanjut-kanjut aja kunaon sih ya. Tah aing cenah. Halo guys, urang nge-review. Jangan deh ngebeureum. Ang susu tapi bener peler. Sudah ya katuh. Embung udah kayak susu. Sayang. Oh, gila Ini. Kanjut Islam sih kan yang coba samping mah. Oke, ngomong kanjut baik. Balik. Balik dusun jasa ka dieu, batur mah assalamualaikum kita balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tah, balik. Kan yang balik. Balik itu. Balik Ya riungeun. tuh, kadang ya. Tadi pada anu hajat palampang kan dieukeut imah sia tadi. Heeh. Eta ngariung. Heeh, heeh. Mama tadi tuh. Heeh, mau bacot di korto ini. Atau nani mulia semain. Ngomong amin. Ah, gimana ya kapagi gentus bae. Ada doi, sadar ngomong maksum be. Berdua kita keluar. Masya Allah. Wih,